Tnaqqis fil-GDP, żieda fil-qatt, daqqa ekonomika li ftit li xejn qed tkun assorbita mill-miżuri li ppreżenta l-Gvern fl-aħħar xhur hija din l-istampa li toħroġ mill-aħħar rapport tal-Bank Ċentrali ta' Malta li ma rapport juri b'mod mill-aktar ċar li l-ekonomija Maltija se tkun reġistrat tnaqqis bla preċedent fit-tieni kwart tas-sena. Il-Bank Ċentrali jistenna illi l-prodott gross domestiku ta' Malta se jonqos b'6.6% fl-2020 u l-livell tal-attività ekonomika mistenni li jkun madwar 7% anqas fl-2022 meta mqabbel ma tbassir li kien sar qabel l-imxija tal-COVID-19. Fil-fatt il-GDP ta' Malta għandu sa nofs l-2022 sabiex jirritorna għal livelli tas-sena li għaddiet. Meta mqabbel ma tbassir preċedenti tal-bank, it-tkabbir fil-GDP kien rivedut l-isfel fl-2020 minħabba diversi fatturi, fosthom id-daqqa fuq is-settur turistiku. Din ir-reviżjoni qelbet impatt li kien hemm bitħabbira tal-miżuri tal-Gvern f'Ġunju li għadda. Madankollu, id-domanda domestika mistennija li tkontribwixxi b'mod negattiv hekk kif tħassru diversi attivitajiet matul is-sena u żdiedet l-inċertezza, element il mistenni ħalli impatt negattiv fuq il-konsum u fuq l-investiment privat. Kważi s-setturi kollha huma mistennija li jkunu affettwati negattivament mill-pandemija. Skont l-aħħar rapport tal-Bank Ċentrali, il-finanzi pubbliċi mistennija li jiddeterjoraw u l-bilanċ tal-Gvern mistenni jkun f'deficit ta' 8.6%.